Filime yitwa Patani ni imwe mu mafilime y'Abahinde yakunzwe cyane ku isi yose kubera uburyo yakozwemo. Ibikorwa birimwo ubuhinga bwa kamera, intambara zigezweho hamwe n'inkuru yuzuyemo ubutwari. Iyo filime yerekana cyane umuntu ashobora kwitanga ku bw'igihugu ciwe naho yoba yarahuye n'ingorane nyinshi. Mu buryo bwagutse tugiye gusobanura idonido ryose rigize iyi filime kuva ku ntango gushika ku butumwa bwayo, abakinyi, ubutwari, ubuhinga bwakoreshejwe hamwe n'icigwa umuntu ayikuramo. Je umva ni Alex Live and Varane nahani kuri Insinzi Motivation. Sangwe ikaze. Patani ni filime yo mu gihugu c'Ubuhinde yasohotse mu mwaka wa 2023. Yakozwe mu buryo bwa action, espionage ndetse n'intambara z'ubutasi. Iyo filime yerekana umuntu witwa Patani, umusirikare umutasi akorera igihugu c'Ubuhinde mu rwego rw'ibanga. Iyo filime yamenyekanye cyane kubera ibikorwa byinshi bya action, ubuhinga bwa kamera yo hejuru, intambara zo ku rwego mpuzamakungu, ubutwari bw'umukinyi mukuru, ubutwari bwo gukunda igihugu. Umukinyi mukuru muri iyo filime ni Shah Rukh Khan. Ni umwe mu bakinyi bakomeye cyane muri Bollywood. Muri iyo filime akina ari Patani, umuntu akomeye cyane mu kurwanya ibihebeye gusambura igihugu. Hari kandi ikindi abakinyi bakomeye nka Deepika Padukone, John Abraham, aho bose bagize uruhara runini cyane mu gutuma filime iryoha kandi ikundwa. Inkuru itangura igihe igihugu c'Ubuhinde kiba kiri mu kaga. Hari umugabo mubi ashaka gukora igitero gikomeye gishobora gusambura igihugu no kwica abantu. Uwo mugabo yitwa Jim. Jim ni umuntu yigeze gukorera igihugu ariko nyuma aza guhemukirwa, bituma yuzura ishavu n'inzigo, hanyuma acahinduka umwansi akomeye cyane. Niho haca hamagagwa Patani kugira aze gukiza igihugu. Patani ategerezwa kurwanya abihebeye iterabwoba, gukoresha ubwenge bwinshi ndetse no gukora mission zikomeye, guhangana n'abantu bafite ibigwanisho bikomeye, gukiza ubuzima bw'abantu benshi. Iki cyatumye filime ikundwa cyane ku rwego rudasanzwe. Action idasanzwe. Iyo filime irimo kurasana, gukubitana, gusimbuka indege, ukoresha amapikipiki n'imodoka z'umuvuduko muremure, n'intambara zo mu kirere. Byose byakozwe ku rwego mpuzamakungu rwo hejuru cyane. Abantu benshi baratangaye kubona uburyo ibikorwa byose byasa n'ivy'ukuri. Ubuhinga bwa kamera. Abakoze iyo filime bakoresheje kamera zigezweho cyane, amashusho meza cyane, high definition, ibibanza byiza, efe zidasanzwe, amajwi akomeye. Ivyo vyatumye abantu bumva baryohewe cyane n'ino filime. Ubutumwa bwa Patani. Patani ntiyitayeho ubutumwa bwiza gusa, yemera kubabara, gukomereka, kwiheba ndetse no gukora ibikomeye kubera gukunda igihugu ciwe. Ico cigisha abantu ko umuntu ashobora kwitanga ku bw'ineza y'abandi. Imico y'abantu bari muri filime. Patani, umuntu w'intwara afise umutima ukomeye, azi gutekereza neza vuba, akunda igihugu ntiyigera atinya. Naho yo bari mu kaga, aguma guhana gushika umunota wa nyuma. Jim, umwansi mukuru afise ishavu, inzigo, umutima mubi, ubushobozi bwo kurwana. Ariko inkuru yiwe yerekana ko iyo umuntu yuzuye inzigo ashobora guhinduka ikibazo ku bandi. Robai ni umukobwa afise ubwenge bwinshi kandi azi kurwana. Arerekana ko abakobwa nabo bashoboye, ubwenge bushobora gutsinda inguvu, gukorera igihugu atari ivy'abagabo gusa, ahubwo n'abagore cyangwa abakobwa bashoboye. Icigwa iyi filime itanga. Iyo filime ifise inyigisho nyinshi cyane. Gukunda igihugu. Ubwo Patani yemera gutanga byose kubera igihugu ciwe, ivyo yigisha ni patriotisme, gukunda igihugu, kurwanira ineza y'abandi, ubucuti n'icizere. Muri filime hariho abantu bamwe bagambanira abandi. Bitwigisha ko icizere ari ikintu gikomeye, guhemuka bishobora gusambura ubuzima, ubucuti bw'ukuri bifise agaciro, kutadohoka. Naho ibintu biba bigoye, Patani ntiyigira arekana urugamba. Ivyo bitwigisha ko kwihangana, kudacika intege, kurwana ku nzozi zacu. Ubuhinga bw'umuziki muri filime. Iyo filime yarimo indirimbo zakunzwe cyane ku isi yose.
umuziki wakoreshejwe mu kongera emotion mu gutunganya iyi filime, mu gutuma ibikorwa biryoha, mu gutuma abantu binjira mu nkuru. Indirimbo zimwe zarakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok. Umwanya filime ifise muri Bollywood, Pathan yafashije gusubiza ingufu muri Bollywood, yaciye yinjiza amafaranga menshi, ikundwa ku isi yose, yerekana ko Bollywood ishoboye gukora filime zo ku rwego hejuru. Icigwa ku rubyiruko: urwaruka rureba filime rushobora kuyikuramo ubutwari, gukunda igihugu, gukora cyane, kudacika intege, gukoresha ubwenge, ariko kandi umuntu ategerezwa gutandukanya filime n'ukuri, entertainment n'uz'ubuzima busanzwe. Umusozo w'iyi filime turangiza tubabwira ko Pathan ari filime ikomeye cyane yigisha ibintu byinshi biciye mu nkuru y'intambara n'ubutasi, yerekana ubutwari, urukundo rw'igihugu, gukoresha ubwenge, kutigera ucika intege. Ni filime yasize ubutumwa bukomeye ku bantu benshi, kandi yerekanye ubushobozi bwa Bollywood ku rwego mpuzamakungu. Ukwibaza ati ese iyi filime niba ntarayiraba yifashe gute? Ndagushishikariza kurondera iyi filime ubwo maze guha content zigize kugira ngo nawe uyirabe ndetse kwigisha. Ndashimiye wowe wanyaracu muri kiganiro, ndabashishikariza kandi kubandanya mudushigikira mu bikorwa byacu bya